TISF Town Committee to hold second freshers meet at Agartala Rabindra Bhavan Hall of the capital on coming 18th of November. Tripura Supremo Maharaja Pradut Kishore Dev Burma will attend the meet as a chief guest. Like last year, this year too, Tripura Students Organization TISF decided to hold a freshers meet. TISF Town Committee will hold second freshers meet at Agartala Rabindra Bhavan Hall of the capital on coming 18th of November. Tripura Supremo Maharaja Pradut Kishore Dev Burma will attend the meet as a chief guest. Opposition leader Animesh Dev Burma, TTA ADC CEM Purnachandra Jamatia, ADC EM and TISF President Shazra Dev Burma were also invited to be the part of the program. TISF Town Committee convener Uttam Tripura announced this through a press meet on Wednesday. Jotono hambai media rono sentini kaisa press meet ma kai finance halo 18 tarik November 2023 TISF bukhakti Rabindra Bhavan ni ba 11 smith sin freshers meet khana thang tu abo sini second ngai field nui malama panda loazio town committee e ka ba Agartala division hinmano aro final jangnai sini hasse hapani bubagra te sini olo LOP bu tongnai tai CM tongnai abo loge sini EM TISF ni president sini borong Shazra Dev Burma te sini incharge bu tongnai loge sini koekjon MDC te narwai professor bu tongai mano abon tini ang press meet khaini tini mari horkan no tamon hinkai sing joto student no kobogo faji sini freshers of khanya bagai freshers of faye sing bai bedaldi sing sini future sini tinani bagai sini narwai okara ro kaham kok sai khna ranai abon tini no buskang sum abon tini press meet khaimani na moto tang press meet khaimani na fresher sini freshers sing kabono jara ketam Agartala fainai sing borong lam sugui borong kaham guidance roi kaham lama fungani jate jin Tripura sarok Agartala kuma faye uji sidik hamia lama thangete je borong kaham kubui lama fungnai te borok future tamongnai sing borong guide nai jodi borok sung any help jikono help na khangai sing abon sanai abon tini dinina bagi borong sing sawo jara খবর মায়া কো বিশেষ সং খবর ইয়াফানো অঙ্গি মানো কলেজ স্কুল তো সং অলরেডি খবর কা বাট কেউ কো খবর মায়া খাই নন থ্রু তুই বর্ণ সং ইনভিটেশন রনা বাগে তিনি প্রেস মিট মা খাইকে নগো Agartala লেভেল দানাই না Tripura যত লাগি খাইছে সং তো एक्चुअली সিনেমা Agartala ডিভিশন বা সং স্পেশালি Agartala নি নো ইনভাইট খায়ো যত জায়গানি ফাই মানো যদি নি ফাইনে মসকা ফাই মানো সং ওয়েলকাম খাইনে লাম সগো যত না বাট sini Agartala ni bisibak singoro khanya ka Agartala ni nujara hatar pori fainai mane parani kamini pori phai Agartala pori nai Agartala school ba college o pori thonai mon special khajabu bor jaga ni abo Rabindra Bhavan hall number 1 time ke 11 sin start thonai plus angkai 18 tarik ongai ani post sinimong ani sinimong ka Agartala ni convener उनके उत्तम त्रिपुरा और तो उसी जो आने डिवीजन जॉइन convener तो इंचार्ज हो TISF Town Committee asks all the students studying at Agartala to attend this freshers meet. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang.